Amakhulu abantu ayaqhubeka nokulibangisa ezikhungweni zamatekisi eyothola izinto zokuhamba ezilibhekise emakhaya. Lokho kwenzeka nakuba uhulumeni ekhiphe umyalelo othi abantu abahlala eGauteng nakwezinye indawo engamadolobha abangakavasheli emakhaya njengoba kunethuba lokuthi bazosabalalisa igciwane icorona. Intatheli SABC uNosipho Mncube uhambele erenki yamatekisi enkulu yaseGoli iWanderers. Njengoba soshilo sila eWanderers Park Station la sizokhuluma nabantu khona abazimisela ukubuyela emakhaya, abanye baya ePietermaritzburg, abanye baya eEastern Cape, eLimpopo, eMpumalanga. Njengoba umongameli sekasitshelile uPresident Cyril Ramaphosa sesitshelile ukuthi kuzoba nelockdown ezoqala kusasa midnight izoziphele futhi nge-16 zaka-April, but ukukhuluma nami ngale rank nokuthi sebona abantu abayingakho abazimisela ukuya ekhaya noBabkhasibe isawanga ngokukhuluma nathi. Cela usitshele nje ukuthi from izolo usubona abantu abayingakhi abafuna ukuya emakhaya nokuthi baya kuphi kahle kahle. Abantu abasuka apha basuka apha eWanderers beqabela amateksi asuka aya eMomfreya naseMampondweni. Itaxi ezihambile izolo besinamateksi ayi40. Namhlanje nje ekseni kusukela u7 kuzobetha ngoku sesikhuphe amateksi ayi7. Ukwenza isiqiniseko ukuthi amateksi enu aphephile nokuthi aclean nokwenza isiqiniseko ukuthi abantu basanitizile bafaka ama-gloves nenze njani. Abantu bethu into yokuqala senza sure ukuba lento endiyiphethe apha siyagalelele ezandleni basanitize senze isafety yabantu bakulento ukuthi ikhona bangachaphazeleki. Abantu abalayishela amateksi njengolosiso okuthiwa nolfefe ezandleni ufaka ama-gloves for in case banxe iphatha impahla abe safety angachaphazeleki. Nakusasa nilindele futhi ukuthi kuzobe kugcwele kanje. Kusukela ngoku late ngasicinga njengoba silayishele amateksi ayi7 sisho late uba amateksi ephako 30-40 sabe sibalayishela abantu behamba bebheka emakhaya, kodwa sowenza isafety ngabo ukuba inhlanzeko yonke into senze sure uba bayasanitize. Siyabonga Babkhasibe umphathi waserank la sesitshela ukuthi sekuhamba amateksi mhlawumbe awu40 kuyohamba futhi amanye amateksi namhlanje nakusasa njengoba sengishilo ukuthi umongameli wethu sesitshelile ukuthi kusasa kuzoba ne-lockdown ezogcina nge-16 zaka-April. Sekwenza isiqiniseko ukuthi abagibeli abalana basanitizile bafaka ama-gloves, abanye bathenge ama-mask, kwenza isiqiniseko ukuthi baphephile ngohambo lwabo. But that's it from here, back to you in the studio.